Johnny apay galbid inna model, unna model. Ama mega. Inna model, unna model, inna model, ana model ay. اینمی مدل اینم خیلی مدل بود اینمی مدل اینم خیلی مدل بود اینمی مدل هم اینمی مدل هم رنگ اینمی مدل بود مدل از خداوند هر کس اخچه انصاف بوده آوروی هر کس دست اخچه ما نکردم با میگم که ما یگان کاری بد نکردم پشیمانم نیستم اگر دونید که پس فردا یا فردا میمیرید همه انسان مرنده از کدام کاری کردگی در زندگی پشیمون میشه همه کار در زندگی پشیمون دارم بغرض ای روزه و نماز رحیم پروداکشن سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون نفرانی که این لحظه برنامه سیرهای ناگفته رو از سامانه رحیم پروداکشن تماشا کردین. دوستان عزیز، ناگفته آمد برنامه سیرهای ناگفته با مهمان نوبتی ما حضور داره یکی از چهره‌های شناخته صنعت تاجیک اپای فاطمه بانو 4 تا نه. خوش آمدید با برنامه ما. باز یک بار دیگه تمنیت با کلی اون نفرانی که این لحظه ما شما رو تماشا دارد بیان میکردید. السلام علیکم با کلی подписчикان و подписчикانی شما سلامت باشین همه وقت سلامتی شما رو میخواهیم. تشکر زیاد اپا جان. باز ما همراه شما یک برنامه گذراندگیم. همه میدونن که شما از کجایین مقصد با چی کار برو مشغولین. دویم بار شرط نیست ایرا گپ زدن برای که در هر یک استوریو در هر یک چیز میگن که مثلا من فاطمه فرخاری یا فلان بمردم میگذاریم به قسمت سوال جواب. یکم سوال سر میکنیم ای اوچا جانی اپای گلبید این مدل اون مدل اما میگن کجا همه این مدل اون مدل ایده کی بود برای شما پیشنهاد چید؟ ایده خودم راستی که اونجا ده هم کسر ایستادگی بودیم و گفتم حاضر ما قطعی استودیو یکون چیز نکردم و باید یکون چیز کنم و گفتم اپا جانم خیلی بیوما این مدل اون مدل میکن و شما میگن که نه مای مدل مقصد شما مدل مقصد مانندی ندارین که خیلی با اپا تجربه دارن بعد گرفتم گفتن انمی مدلم هم خیلی مدل بود چه خیلی که مردم تا محبول شد. تشکر زیاد اپا جان برای که یک دو مدتی همی بعد یعنی ویدیو را کردن بسیار سومانو دیدیم که همین نوار شما 5 دیگه همون جایی که این مدل اون مدل دیگه مقصد گپ که شما پیش از هوی کردن سومانه یوتیوب ختم و دیگر برنامه برای چی محض در یک جدا کار میکردین دیگر همراه یگان کسی دیگر رفت آمد نمیکردین. بعد از اون یک مدت همراه همه حجم‌نگاران نوابسته از چهره شناخته یا نشناخته کسی پیش اومد خوش اومد مقصد شما نقش آفریدید پول معین ختم را شاید گرفته باشید مقصد همراه همه صنعت آفریدین یک بار سبب در چی شد آقای فاطمه؟ سبب اساسیش ما یکم بار پیش یک فخردین رفتم که برای همکاری نگپروقتی شغل داشتن که یکان جدید که فعالیت نمیکنن یک جا فعالیت کردیم بعدی 6 ماه چخیلی که شغلماشون تمام شد چخیلی شد اکای فخردین خیلی پرابلم های زندگی بسیار که عقفای زندگی شدن ما را گفتم اگر که همین خیلی ده صنعتکار پیشروی نکنه خونه دا بشینه ایادی مردم میروه با مکم من نوکارم من گفتم خیلی دیگر استادا قطعی کار کنیم یا خیلی زندگی دا مهنت نکنی کار نکنی یک کسی میوره میکرد نه برای همون خیلی مهنت کردیم کار کردیم و خیلی پیشروی شد تجربه گرفتم برای خود ما. فهمیدین که کدام کاری شما خطای کدامش درست؟ بعد که وقتی بازی کردیم با همون چین مردم میگه کجا خطاهای کجا شما بسیارتر کمبودی صحنه را از آنمون تماشابین وابستگی میدونید که مثلا در کامنتر می نویسه که مثال اینجا لباس شما یا فلان صحنه تون مقصد از حساب آنمون پادپیسچیکانی که در سامانه شما هستن یا در اینستاگرام شما می نویسن بسیار وقت خطاگیاتون آیانمو اثبات میکنید. بله کامنتر می نویسن ما مقصد یا خلودم اهمیت نمیتونم من اهمیت میتونم که بینم نظری مردم نسبتی کاری ما چی خدای ما چی خطاگی داریم وقتی خطاگی ما را میگن ما خفه نمیشم با اصلاحش میکنم با دیگر با خوبتر میکنم. گفتن که مناسبت شما همراه داران با اون درجه را نزدیکه که ایزن شدن باز هم نزدیکتر این گپا هم موجود در 5 در مدام بسیار می نویسم ما یک فیلم گرفتیم در سمتودا فیلم خیلی فیلم بود همونجا فیلم عشقی بود خیلی دست میقپی یا
ба ӯ дараҷае набуд ки ай рамкаи гуфти гапо ки ҳолин ошиқӣ боша холи набуда хай намедонам мардуми мо амхи қабул мекунанд дига чӣ мегӯ ҳеҷ гуфта наметонем не ки ҳар кас худованд ҳар кас ахча инсоф дода овурӯи ҳар кас аз дасти хча ман накардам бо мегӯм ки ман ягон кори бад накардам и пушаймонам нестам мисол аз анами саҳноҳо аз ин филмҳое ки пешниҳоди мардум кардагиен аз ягон таш пушаймонӣ надоред барои ягон хато накардам худ ман ягон беобрӯ накардам ӯ фикри мардум ай бад карда бадгумон аст фикри оиладоршавии шумо то ҳол дар анамо сари шумо ҷой гирифтагӣ нестае ки бояд шумо шавҳар кунед ҳаста як дар фикрам ҳаста ки бояд ҳар як зан бояд шавҳар дошта боша зиндагии хуб дошта боша лек фикр мекунам боз агар ман шавҳар кунам на кора сар кардам ай ҳама чӣ дур мешам иқадар меҳнати ма кардам барбод мерава хай мешава оли вақти соаташ меояд ки вақти шавҳар кардӣ маҷбур мешавӣ ҳамаро тарк кунӣ ӯ рашки шавҳар намемона ки масалан адабиён қади шумо бишинем иҷоз як суҳба ё донушван мега ина шумо муносибат мегин ӯ шавҳар ай дилаш дур мерава масалан як фикри дигар мекунам ман мегӯм вақти шавҳар кардам тамом дигар хонада бишинем бошад азу раҳмат кунам опай фотимабону боз як суоли дигар метавам ки агар донед ки пас фардо ё фардо мемиред ҳама инсон мурандае аз кадом кори кардагӣ дар зиндагӣ пушаймон мешавед ҳама кор дар зиндагӣ пушаймонӣ дорам беғарз ай рӯзаву намоз алҳамдулиллоҳ ҳар ду шаб мо мекунем мақсад дига ҳама кор пушаймонӣ дорам ай ҳамаш пушаймонӣ мақсад медонам қадами задагӣ мо айни ҳол дар анами муҳит дар анами сохторе ки мо кор мекунем гуноҳае мақсад ки аз хона омадан то омадан ҳамаш не ки коре ки ба он дараҷае ки худтонам намебахшем ҳамин хел ҳолатҳо ҳаст шояд ноҳурматӣ дар падар модар наздикон ягон каса хафа кардагӣ бошед не ман кӯшиш мекунам ягон бандара наранҷонам ами қадар ман дар ноҳақӣ мекунам бисёр гапи қабеҳ меган не ки сабр мекунам аз барои худо мегӯм худованд хайвора бидонам ягон бор ягон каса наранҷондам ки ман пушаймон шуда бошам корое ки хай накардам ин гуноҳи мада дахл дорам ҳама кор ба гуфтесам ку пушаймонӣ дорам азо раҳмат апаҷон боз мегзарем аз дигар қисмати суолу-ҷавобҳо сайти шахси худтонам ҳӯй кардем фотима 4 дӯстони азиз анаме охири видео дар силкаша дар боло меонам дар комментарам закрепит мекунем дар ютуб канал апай фотимабону канали хичак шудагия фотима 4 медроем касоне ки мухлиси анаме апай азиз ҳастанд маҷбурӣ нестай ин ягон ҷои бизнес нестай мақсад моро қадр кард дар барномамон омад барои анам хотир касоне ки мехоҳам илтимос қати и подписчикои ман иншоалло дар канали там подписатсия мекунам барое ки барномаҳои хуб дорӣ медроем дар анам комментария силкаш ҳаста касоне ки намефаҳмам фотима 4 зада комментария дар бинем силка закрепит кардагия дӯстони азиз анам болои силка дар мечаҳем рост канали апай фотимабону медроем бо аз навигариҳои анами апаҷони азиз ҳар рӯз бохабар мешавем ҳамин хел аст апаҷони азиз сайти шахси худтонро ҳӯй кардем якда видео ҳамроҳи аввал видеои шумо ҳамроҳи фахриддини арабшон яъне устоди азизи шумо буромад пас барои чӣ саҳнаҳои баъдии шумо ҳамроҳи фахриддини арабшон нест дар пеш гуфтам ку вақти шаба тамом шуд ман ютуба ростига буқа намефаҳмидам баъд акай фахриддин арабай проблемаҳои зиндагии худашид ҳамин хел дига монда бо оста рафтем устода гуфтам худам хучонам шоидан медонам гуфтам устод ихел намешавад дар хона шиди ҳеҷ канам ёранон мудбата шуморо меҳнат кунен мара меҳнат кунам як зиндагӣ пеш мерава мумкин як ду каса хирсанд кунем и ҳам мо дар хуба ҳам пешравӣ мо мешава ҳам зиндагӣ мо пеш мерава баъд устод хесан камкам ози самнавозӣ кардесем яъне бо мақсаду дар пеш ҳаст як саволи дигар метавам оиди анами санъаткороне ки айтаъти ил ҷавоб диҳ қатъи ҳамаи санъаткоро ва ҳаҷимнигоро саҳнача бозӣ кардиам лек як патоки барои чӣ қатъи анамо дар канса бозӣ накардӣ
پیشنهاد از جانب او بود یا پیشنهاد از جانب شما رد کردن مثلا همینقدر شرط اومد حسین؟ نه پیشنهاد از طرف او بود. ما مثال رفتم چند گروهی که فعالیت کردم. خیلی بعضا نامشون رو نمیگیرم. یک دو برادر قطعی همکاری کردیم. دیدم که باید آبوشگاهشون دا کمتر گپای خیلی تو نویسنده. هر یک انسان با میگم قدر قیمتش در دست خچای. وقتی او گپی قبیح مینویسه آبروی من و چند نفر هم گفتن که تو خطا حیف نکن. ایگون چی کم بودی نداری. نکن مقصد. قطعی همی اکای فخردین اول اومدی خشو رفته هم قطعی فعالیت که دیگه خیلی رفتیم. ایدم اکای فخردین گفتم خیلی قطعی اکای فخردین بازی کنیم. یعنی یگانه شخصی که در جدای سند بسیار برایشون معقول شد این چنین صحنه‌های خوب هم پیشنهاد کردن همکاری خوب شد همین شخصیت بزرگه یعنی یگان گپ چاپ نشده یگان زیادی گپ نشد مردم یگان آوازه نکردن حادثاتی و یک آوازه شما رو برآورده کن نه حادثاتی قدیما جنگ شده بودیم همه شویده خیلی جنگ سیریوس شده بودیم یگان کمبودی ما را نه فقط همون صورتهایی که ما دارم همون صورت را مون افتی ایرابی تمام اگر ما یگان کمبودی می داشتم ولی همه جدا پاهم شده بود بله اپا جان بسیار وقت از کدام قسمت زندگی بسیار رنج میکشه یعنی افسوس میخوره چه مثال شاید زندگی پشتی پردگی شما پاکیزه غم و درد باشه مقصد همه وقت چهره اصلی خودتون در این روی اکران بیان کردن نمیتونید بود مثال طرز لباس پوشیت را گپ زنیت را یا سریالش را میبینن میگن ای واه این فاطمه نه غم داره نه درد داره هر روز مقصد کارش کیف صفای امروز میره در این کافه پگاه مثال هیچ فایده نکنه در این کافه لیک ممکن در درون دل شما غمی باشه که بعضا هم مردمی که این لحظه ما شما رو تماشا کرده سعی نداشته باشه درست گفتی که هر یک آدم وقتی لیتسه آدم میبینن فکر میکنن ما خوشبختیم ما حواسمون همه کارا میکنیم نکنه هر یک انسان غمی خچه داره من نمیخوام غمی مرا دردی مرا یک کسی که ببینم بگذارم خنده های مرا ببینم بگذار بفهمم که من امی زندگی ده خوشبختم غمای ما بپسدم و دیلمونه اپای فاطمه جان به سبب اکتریس شدن و اینچنین بلاگر شدن شما سببش برای پول یا اینکه شوق ذوق شما نمی جدای سرنده کاری ما یکی میشم همی وقتی ما گفته بودم بسیاری برنامه که ما که فخردینه یک بار دیدم گفتم که خیلی حواس دارم گفتم چقدر سنگده بعد همی خیلی مرد دایبان یک سال دو سال گذشت با که فخردین خیلی اختان میدونه کمتر پرابلم داشتن بعد همی خیلی مرا یفتن زنگ زدن که همی خیلی بیا برنامه دا بشی باید همکاری کنیم ما میگم برنامهش چیه ما نمیدونستم خواهم یوتیوب نمیفهمیدم بعد رفتیم خیلی شیشتیم مخلصو دا بعدا کردیم همی خیلی خودش رفت دمانی کمتر کلام فاطمه تو باید بیانی میشیدیم گفتم چی با میگه همی خیلی گروپی سیریوسی میتاکی میترس آدم سوالات بده گفتم نه یکی چقدر خیلی آدم افتش هم خیلی آدم در اویلش هم خیلی تربیه یفته که گروپی گاب میسنه مقصد سیریوزی رفتار میکنن خیلی شهر نیست از همی میخوانیم خیلی آدم یکون جو در کار نیست ولی خود همین نرمالی ما کشش میکنیم که نرمالی رفتار کنیم همراه جمشید حلیم یک دو سنچای حجبی بازی کردین لیک بعدا با سایت خطانه خویی کردین اکای جمشید همراه شما در یکون سنچای شما نقش آفریدگی نیست در سایت شما یک پول معین داشتین که در صحنه بازی کنید یا همکاری شما همین بود که صحنه با صحنه ایواز کردن نه اکای جمشید وقتی مرا دعوت میکنن شرط موقتی باز ما فخر میکنم قطعی استادای تجربه دار مثلا بازی میکنم اکای جمشید بسیاری چیزا رو ما نشون میده دستانه یه خیلی آدم میگه راست بینم خیلی گبزه بره این خیلی نیست میگه تو یاد نگیری همراه نمیره بسیاری چیزا رو ما با یاد گرفتم هم مقصد مبلغ گرفتم هم وقت ما تجربه خوب گرفتم یعنی چیز برای شما یک فخر همراه استاد عزیز صحنه بازی کردن استادم هر کس نمیگیره که دستانش
актриса бисёрам неки чихели ки хаймара даъват кардам. Фотима ягон бор фикр мекунед ки шояд баъди шавҳар кардани шумо фарзанддор шидани шумо аз анами кори шумо майлаш шавҳартон яки фарзандои шумо баъдан калон шава норозигӣ баён кард? Не як чизе гузашт дози дораҷа ба фикрам ки ина ма мисол модари ма актриса мешид ма ҳечи гуфта наметонистам. барои ки хуни те дар дурини актрисае шояд ягон чиз дига мешид шумо норозигӣ баён мекардед ку хайр гуфта наметонам ака норозӣ бошам намедонам. ҳатто ягон майда фикри пешояда наметонед ки ҳамаи ҳолатҳо шояд дар зиндагии шумо рӯбаро шавад? Не ма ягон кори бешармона накардам, ягон кори хато накардам ки ака фарзанди ма саша хам кунам. ҳар касам актриса намешавам, мардум ҳар касам қабул наметонам. вақти мара қабул кардам бояд фарзанди ма фахр кунад ки модараш ин қадар ҳунарманд буд, ин қадар дар дили мардум ҷо гирифта буд. баъд дар мактаб ро бисёро гуфта ки очати шашташу дора ин намадер. Не ягон ма надидам ин қадар санъаткорро ки фарзандошон наоборот фарзандошон фахр мекунанд ки мо модари мо ин қадар ҳунарманд буд, меҳнат мекард, меҳнати ҳалол мекард, ягон чизи леви намерафт ки пул биёрам мо ҳаром бихӯрем. саломат боши апаҷон, интихоби шавҳар боз ҳам ба розигии шумо мешавад? бале дар дасти ма супуридагиам. хитон интихоб кунед ага худованд ака ҳеҷ каса бадбахтида ишон накунад масад ягон гап чап шид худат интихоб карда интихоб хита мо кор надорем. Не хеле гап нест дар оилаи мо. аввал ки чӣ мегӯям модар фақат мегӯяд вақти матра маҷбур як ҳаста метон ту хушбахт набошӣ. ҳар модар орзу дорад духтараш хушбахт бошад. худат интихоб кун бача мегӯяд ҳеҷ вақт модар фарзанда хичам интихоб хато ҳам кунӣ модар намепардояд. модар ҳама вақт амали фарзанда аст. боз интихоби шумо пайдо шуда дар дили шумо? интихоб ака бисёр ая? не ҳамо мехостанд ё бисёр ана не ки ман интихоб карда наметавонам. чӣ ба? мушкиле ҳамаша бигири чӣ? ҳамаша намешавад. яъне гуфтед намешаванд дар зиндагии инсон қатъи як кас аз аввал то охири зиндагӣ хушбахт мешавад. шумо оила барпо кунен пок дар тарки санъат мекунед? фикри ман меяд ки ман бояд тарк кунам барои ки шавҳар намедонам. то ҳозирам тайёр нестем барои шавҳар кардан? ман барои ҳамин метарсам. мақсад оле мехоҳем ки аз таҷрибаи янами рӯзгоре ки имрӯз дар ҳаёт астед олеам бисёр нозикҳои зиндагиро биомӯзед баъд баъдан шавҳар кунед? бале бисёр яъне шавҳар намегрезад? шавҳар меёви ҳар вақт шавҳар мекунӣ қинай охи зиндагӣ мебинӣ ҳозир духтаракҳои нав мактаба тамом кардан шушон метан як кӯдак ду кӯдак доранд хай ҷидо шидаю дига чӣ кор мекунад? мардум бисёр шидидеса ки чӣ кор мекунад? барои ҳам намехоҳам дар зиндагӣ рақом занам. оянда бояд инсон дар ҳама ҳолат бояд тайёр бошад. яъне ҳам қадар нафари тамошо кесаи бисёрош оли мегӯянд ки инстаграм шо ё ки сайтиш рафтор мебинависем зангиро риждат кунанд иқар дига таҷриба гирем. ҳазор раҳмат кунам апай фотимаҷон ки дар барномаи мо иштирок кардем. камтар суҳбат ҳам буд аз ҷониби ҳам мухлисон буд. асосан гапе ки сарчашмаш аз анамо ина моделу номодел буд ки бисёрёра мақсад мардум фикр мекунад ки ин чизо дар калаи шумо намеяд. шояд асосан сарчашмаи кор анамияй ба кадом хотир ки шумо ранам ранги як тарбузи хом просто так мисол ранги манекен мерин дар саҳна боз мекунед ҳамин хеле фикр мекунанд ки барои бисёр нафаро хуб шид ки фаҳмиданд ки шумо метавонед ки истеъдоди худро дар ҳамин санъатчои ҳаҷми инчунин барномаҳо пешниҳод кунед ва мардум хуб қабул кунанд. ин ҳам як фахри калоне ки як саҳнае ки шумо пешниҳод кардагин шояд аз ҳисоби инстаграм боша ё дигар сайтҳо лек результати хуб барои шумо нишон дод. бале ман бисёри ман ҳамин қадар таҷрибаи бисёрам надорам. бисёри модаро раҳда мерем бисёр хоҳиш мекунанд ки зиндагӣ талхи ами
моро як филмеке ки барои дигаро дарс шава ё бисёри духтаро ҳозир беақлӣ мекунанд мераванд мақсаду бача ба орзуи умед зан гирифтай хай мераванд ҷидо мешаванд ягон проблемаи дига дар бораи ҳамво гап замега илтимос мекунанд мара ман чӣ метарсам мегӯм ҳозир ман агар гап зану мардум мега и кӯдак моро насиҳат кардесай ё афтихта бимега мардум мо ами як гап зани ҷои пилусша намегирам минусаша гап мезанам фақат ман хоҳиш мекунам ки вақте мо чӣ коре мекунем ҷои пилусаша бигиранд минусаша партони ягон каса дар кор нестад ҳазор омад калом паҷон боз дар барномаам иштирок кардед дар охир ягон чиз дига гуфтанӣ доред дар дили худ не охир дар гуфтаниам ки хай агар шумо розӣ бошен ба розигии шумо мо бисёри историёҳои зиндагии ҳақиқии одаморо ки мехоҳанд филм кунем мо филм кунем яъне метавонад ки анамо дар комментария фикри худшона нависанд ки мехоҳанд ё не бале агар бихоҳанд ки мо гап занем филм кунем бинависанд ман ҳамаи комментариҳошонро мехонам ҳамаша ба назар мегирам бошад ҳазор омад калом апаҷон боқӣ дар паноҳи алло бошем дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн инчунин дар канали апа боз як борига аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки бидроин обуна шавед ин ҳам як пешравии апаи фотимо мешавад ки дилш боз гарм мешавад чизҳои хубро барои шумо пешниҳод мекунад дар паноҳи алло бошед то барномаи оянда